Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah dimanapun berada, berkembangnya Islam di Aceh berkat perjuangan ulama-ulama Aceh yang berguru langsung dari ulama Arab yang datang ke Aceh melalui Selat Malaka. Pada mulanya para pendakwah dari Arab itu menyamar sebagai pedagang. Melihat sikap orang Aceh yang sangat mudah menerima ajaran Islam, para pedagang Arab pun menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah sentral penyebaran Islam di Nusantara ini. Oleh karena itu, sanad keilmuan di Aceh sudah tidak diragukan lagi, karena ilmu yang ditransfer oleh Nabi Muhammad kepada sahabat beliau secara turun-temurun bersambung kepada ulama-ulama Aceh. Berikut silsilah sanad ilmu ulama Aceh yang sampai kepada Rasulullah secara berantai. Selamat menonton. Ayah cetung numugure ba Abu Hasanul Basri bin Haji Gading, Abu Mudi. Abu Mudi numugure ba Abun Aziz bin Muhammad Saleh, Abun Aziz. Abun Aziz numugure ba Abuya Muhammad Wali bin Muhammad Salim, Abu Mudawali. Abu Mudawali numugure ba Syekh Ali Al-Maliki di Mekah, Syekh Ali Al-Maliki. Numugure ba Said Abu Bakar bin Muhammad Syattah, pengarang kitab Yanah. Abu Bakar bin Muhammad Syattah numugure ba Syekh Ahmad Khatib Al-Mangkabawi di Mekah, pengarang kitab Nufahat. Syekh Ahmad Khatib Al-Mangkabawi numugure ba Syekh Usman bin Hasan Abdin Yati. Syekh Uman Hasan bin Yati numugure ba Syekh Abdullah Asyarkawi, pengarang kitab Tahrir. Syekh Abdullah Asyarkawi numugure ba Muhammad Salim Al-Khifni. Beliau numugure ba Ahmad bin Atiyah Al-Hulaifi. Beliau numugure ba Abidiyah Ali Syubra Al-Mulasi. Beliau numugure ba Ali bin Yahya Az-Zayadi. Beliau numugure ba Ahmad bin Hajar Al-Makki, pengarang kitab Tufah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau numugure ba Syekh Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahab. Syekh Zakaria Al-Ansari numugure ba Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Mahalli Kanzul Gharibin. Jalaluddin Al-Mahalli numugure ba Syekh Alauddin Al-Itari. Syekh Alauddin Al-Itari numugure ba Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi. Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi numugure ba Imam Nawawi, pengarang kitab Minhajut Talibin atau Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi numugure ba Syekh Kamal Salar. Syekh Kamal Salar numugure ba Imam Muhammad. Imam Muhammad numugure ba Imam Rafi'i, pengarang kitab Muharrar. Imam Rafi'i numugure ba Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya numugure ba Syekh Abdul Ghaffar Al-Qazwaini. Beliau numugure ba Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dalam tasawuf, dalam fikih numugure kitab Basit, Wasit dan Wajiz. Imam Ghazali numugure ba Imam Haramin. Imam Haramin numugure ba Muhammad Juwaini. Muhammad Juwaini numugure ba Abu Bakar Kafar Al-Marwazi. Beliau numugure ba Ibnu Surid. Ibnu Surid numugure ba Abu Sa'id Al-Amtani. Beliau numugure ba Imam Muzani. Imam Muzani numugure ba Imam Syafi'i. Imam Syafi'i numugure ba Muslim Khalid Az-Zanji. Numugure beliau kepada Atta bin Abi Rabah. Beliau numugure ba Ibnu Abbas. Ibnu Abbas numugure langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.